Kaya't mo kadi ang makangeg dagiti na inlangitan nga samiweng, wenno mga pagkarkararag kadagiti masaksakit ken madagdag sinan. Kaya't mo kadi iti makangeg dagiti na imbalitukan asasaon ni Apo tayo nga Jesucristo. Narud at duyan iti programa nga napauluan sa ning-i iti sakaanan iti Dios. Babaen iti grupo iti United Christian Outreach Ministries Incorporated nga idadauluan ni Pastor Concordio Dong Aninyon iti Barangay 8 Acosta, City of Batac, Ilocos Norte. Sa ning-i iti sakaanan iti Dios. Dumngeg ka iti aldaw ti Domingo, alas 2 hanggang alas 3 iti malem. Sa ning-i iti sakaanan iti Dios. Dumngeg ka ket inka maliliwa. Sing once again, come on. How great our God. How great. Sing a beautiful song to Him. Sing declaration of His goodness in your life. Is our God, and all will see. Oh, how great is our God. Sing once again, how great is our God. How great is our God. From generations to generations, you are a good God. From our forefathers, you are good. You are the same yesterday and today, oh God. You are a faithful God. You are a good Father. Great you are. Church, worship Him. Worship with your mouth. Worship with your heart. God calls for people who worship Him in spirit and in truth. We just love worshiping your name, O God. Ado Apo Diyos, inararamid mo ni bibiyag may Panginoon. Nasaan mi nga matukod, Apo. Kinaindaklan nga ayat mo kada kami, O God. And we just want to thank you for your goodness, for your kindness to us, even if we do not deserve it, O God. For your grace, O God, even if we do not deserve it, O Lord. You have shown it to us by dying on the cross. Sing, God, and my heart will sing. How great is our God. Narida iti Apo kakabsat. Ada tayo iti maudi nga Domingo. Iti bulan iti September. Ket next month Ora nakukuon tayo kakabsat October Domingo. Amen. Glory to God.
Naimbag ti Apo. Ket kung kuna kakabsat, itay adak dita nga agdaydayaw kini Apo. Kung kuna ket mayo tingamin mensahe tatangal daw. It's about the New Testament Church. The New Testament Church. Kaya't kung isubli kayo iti basic. Kasi ada tayo ti last quarter ti taon. Last quarter ti taon 2025. Ket awan pa isang agasot nga aldaw. Merry Christmas to all. Ngay awan nang greet kanyak. Awan sa nga agasot nga aldaw. Celebraran tayo tumanan ti Christmas kakabsat. Kaya deta ti kinapudno. Kita, malagip ko ti saon ni Apo Jesus. Iti Matthew chapter 16 verse 18. Peter, upon this rock, I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. Na imensahik na ito idi. Ng palasatak labasit. The gates of hell shall not prevail against it. So Jesus said to Peter that he is building his church. Not our church, but the church of the Lord Jesus Christ Himself. Amen. Datayo ti simbahan ni Apo Jesus, kakabsat. Ket malagip ko di John chapter 2. Ada iti pasamak iti simrek ni Apo Jesus nga si babalegi iti Jerusalem. Simrek. Ket ti umuna nga napanan na idi nga nakastrek iti Jerusalem. Straight forward to the temple. Simrek di templo. Kat nabirukan na nga di templo, kakabsat, nga intended for worship, nagbalimutan nga pagtagilakwan, livestock market, pagsuksukatan iti pirak, money changers. Kat nagpungtot ni Apo Jesus, kakabsat, imbes nga dadya templo, dadya building, ket maaramat, tapno ti kasta ket sumrek dagiti tattao nga agdaydayaw iti Dios nga nangaramid ti langit ken ti daga, dayjay purpose dayjay nga building hanmeten nga isu iti pakaaramatan na. So nangala ni Apo Jesus iti tali, nagaramid iti pagbaot, binaot-baot na dagiti tattao di uneg ti templo, ket dagiti lamisaan napan na imburburang it amin. Pinarwar na ida. Kakabsa, sana kinuna, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Kagpungto dan kakabsat dagiti eskriba ken parisyo. Almost 50 years binangon mi dito nga templo. Ket sika bangunom lang iti talong aldaw, naglaing kan. So, John chapter 2 di yan, kakabsa. Mabirukan tayo deta, iti John chapter 2. Ngam agsasao ni Apo Jesus, may papan iti bagina. Pero dati Matthew chapter 16 verse 18, I will build my church. So, ada siguridad ti simbahan ni Apo. How secure is His church? The gates of hell shall not prevail. Jesus foresaw the attacks of the enemy upon the church. But in Acts chapter 1, kuna ni Apo Jesus karigiti adala na verse 8, but you will receive power after the Holy Ghost shall come upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea,
in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So, detan kakabsat, Acts chapter 1 verse 8, in declare ni Apo, you will receive power after the Holy Ghost shall come upon you. You will be my witnesses. In Acts chapter 2, introduction pala natin kakabsat. In Acts chapter 2, dagiti tao napanda nagkarkararag iji Jerusalem, iji upper room. In the first place, manuti na pan nagkararag kakabsat, manuti na pan naki-prayer meeting, 500 nga tao. Tinapan iji upper room, iji Jerusalem. Taurayan da, ti panakabalin, ti Espiritu Santo nga bumaba manipod langit. Manungal daw nga nagpi-prayer meeting da kakabsat. 10 days. Prayer meeting tayo, 3 hours lang. Adu pa'y makaturturugan. Duma, 2.5 hours, Sister Deli. Di ba, Sister Gladys? 2.5 hours lang no daduma, dapat agdudungsa niya, Sister Beli. Kasi nabambanog tayo. Di ba? Pero dagijay imun una. Nga members of the church, night in prayer, for 10 days. Grabe. Mamuyo no manuti nakauray kakabsat. 120 disciples. Acts chapter 2. Madamang agkarkararag na. 9 o'clock in the morning, bimabat Espiritu ni Apo Diyos. Ija upper room ti Jerusalem. Kat bimabat Espiritu ni Apo, iti kasla dildila nga apoy ket na ibunong iti maysa ken maysa kadakwada ketunggal maysa nagsauda iti pagsasao nga haan nga maawatan dagiti siya sinuman ngem dagiti sabsabali maawatan da di agsasao di na maawatan no at ibagbagana they speak in tongues di na maawatan di ibagbagana ngem dagiti adda jerwar nabarta dagiti tao nabarta da. Mas nuebe ti bigat, namartada ko, simong bat ni Apostle Peter. Ito yan kakabsat. Ni Apostle Peter, iso na ti first speaker, idi nga ti simbaan ni Apo Jesus ket nabangon. Naibagakin ni Peter, nga imbagakin kwa na, ijay, Matthew chapter 16, that I give to you the keys of the kingdom. Whatever you lose on earth will be loose in heaven, and whatever you bound on earth will be bound in heaven. Then here comes. Upon this rock I will build my church. Acts chapter 2, tinangrugyanan na kakabsat. Iti simbaan ni Apo tayo ng Jesucristo nga nabangon through the power of the Holy Spirit. Through the power of the Holy Spirit. Pero karagiti nga tiyempo, maysa karagiti leaders tayo ti evangelical churches dito Pilipinas. Kunana, what's wrong to the church? Apay nga nagbasit ti impact ti church ita. In the now generation, apay nga nagbasit ti impact ti church. Because during the time of the Acts of the Apostles, grabe, they don't have communications. Ngakaskada tayo itata. Uray adda DJ London, Londito, London. Makasaritam, makitam di rupa na. Adda di Amerika, adda di Canada. Makasaritam di tao. Ano nga technique day ay kakabsat? Ano pangawag day ay? Video call. Diyak una nga min koti computer kakabsat. Kasi no computer pagsasaritaan ng kukayong. Among agi type sanggay sa.
Kita duma, gitype dak sa nga pulong ramay, tak. Apo ni Sister Belia, nagpaspas nga gitype, dahil Olympia nga typewriter. Olympia. Kaya tak, tak, tak. Apo. Diyan mo, noon ang usar na amin di gito nga ramay, dati tangan, space, diyan mo ba yun? Makamu kayo. During the time of the apostles, they don't have printing press. They don't have printing press. Communication, vocal. Yung unag ti templo, awan iti sound system nga kastoy. Kakabsat. When it comes to evangelism, nag-effort na kakabsat. All of them is spake or spoke the word of God. The New Testament church was so dynamic. They are so different. Naidumdumada, no ihambing karagitoy. Naidumdumada, idi kakabsat. Once ka nagsauda ti sao ni Apo, dagi makangag, maguyugoy di puso da, nga mamati. Nga mitata, agsao ka, ibagam ti gospel. Amo detan. Ada mo bibliyak ka. Ada jay, tuk-tuk ti aparador, tap-tapukon. Tinatapok ti Biblia na kakabsat, narugit ti biyag na. Para kanya lang diyak ipapilit. Tinatapok ti Biblia na, narugit ti biyag na. Ngem tinarugit ti Biblia na, ay mapigis-pigis ti pinaid na nga Biblia na kakabsat. Dagi jay leaflet ti kwa kada medyo agsisina pa yan. Ti biyag da jay nga nakin Biblia na dalos. Kang kanayon na nga, ukukraden. Hindi kayo madanagan kakabsat, kabaro nga minati Bible ko. Nagitay Bible ko, puro nga dadaan ng kakabsat, so gimatang sa bali. Amen? Kati ginatang ko pa'y tatan, giant letters. Wow, ag-senior tayong mga minang. Hello? Tuloy ko. Iji Acts chapter 2, kakabsat, di verse 41, daily, added to the church daily. Inaldaw, at dada dagiti mainayon nga bilang ijay simbahan. Glory. It's effort in evangelism. $3,000 converts at the day of Pentecost in Acts chapter 2. But evangelism in the now generation was already forgotten. Malilipatan ng. When it comes to worship, in Acts chapter 2, verse 42 to 46, grabe. Ag-communion da, ag-kararag da, sharing ti sao ni Apo, ag-share da ti sao ni Apo, pipinabilag da, in Acts chapter 2 deto, kakabsa. Now, here comes Rimwarda. They went outside the church. They went outside the synagogue, outside the temple. Here comes John and Peter in Acts chapter 3. Introduction pa lang kakabsa. Hindi kayo madanaga. Malpas to no agsardeng akong. In Acts chapter 3, magmagna ni John, ay ni Peter and John. Mapanda di unag ti templo. Adagpalpalama. Apegpalpalama. Madimang katakder. Basahin niyo kakabsat.
kinita ni Peter and John, natingag palpala, mga dajay ruangan, kung kunana di imana, kikinita da eye to eye. Kuna ni Peter, silver and gold have I none. Pirakin balitok awan kanyak, ngem ti adda kanyak isutitid ko kengka. Itinagan ni Hesu Kristo at taga Nazaret. Hinigganan na di imana. Tumakder ka, ket magnaka. Hanga nagululbod ni Peter and John that silver and gold they have none. In the first place, dagiti apostoles, dagiti Kristiyano, nga naaramat nga nangas kasabat ti sao ni Apo, idi ununa ng aldaw, awan kwartada. Ngem makapanda ti kaya da nga papanan, apay, at dat espiritu ni Apo nga kaduada. Malagip ko kakabsat. Iti Isaiah chapter 61 verse 1, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the good news to the poor. Then iti Luke chapter 4 verse 18, imbaga ni Apo Jesus before He began His ministry, the Spirit of the Lord is upon me. So kinutar na di Isaiah 61 verse 1. Because He has anointed me to preach the good news. Wow. So, the New Testament church, they have a wonderful worship. They have a fantastic fellowship. Ano meaning ti fantastic, kakabsat? Problema yung. No, ano ti meaning ti fantastic? The word fun. Fantastic fellowship. Now, in Acts chapter 3, idinaimbagan di tao ngagpalpalama iti ruangan ti templo. Here comes the persecution of the early church. Pinersecute da ida. Kunada kiniti tao ngagpalpalama. Sino nang ipalubos nga pagkatam ta idam ket magnaka? Taal daw apa naginanahan nga mabalin nga pagkatam ta idam. But ni Peter and John imbagada kang kuana. So dito yan, kakabsat, pinersecute da dito yan tattao ni Apo. Taikas kasabada, tinagan ni Apo Jesus. No kitaan tayo di Acts chapter 2, ti history na kakabsat, the New Testament church. Imbaga ni Apostol Pablo, nga handa nga nabarta da gito, nga amin da gito, napuno dat Espiritu Santo. Nagsaudat sa bali pagsasao. Pagsasao di Arabia, di Syria, di Cappadocia, amin, di Pontus, di Galacia, di Pamphylia, amin. Nga pagsasao. Imbaga na gito, nga napno ti Espiritu Santo. Apen nang ngagmida, agsasao ti kasto. Di pagsasao mi. Di native language mi. Kat nakita dang handamot nga di adal na gito. Kat iji Acts chapter 3, kakabsat. Abay nga, naimbag dito yung nga tao. Ti mother ni Peter, imbaga ng kakabsat. Nagapu itinagan ni Apo Jesus. Nakatakdir dito. Kat legit nga miracle di jay. Legit nga miracle. Nakapag na dito. Haan nga imbaga ni Peter kini John, ay di bagbagada nga, tumakder ka magnaka, apay sino ti nang kulam ken kahan nga kung kuna ni Peter and John, kada kuman nagsaong nga sa bali, ay ni kastoy tinang kulam kanyak, ay pagapaam ti taon no kasya, agusar ti medyo mang, never, nga regiti
New Testament believers ket nagusar da iti medium. Tilang agus usar ti medium ni Madam Villegas. Imagine, at the bucket kakabsat, 88 years old. Ag-Bible study kami di balayda. Kuna na DJ, manugang na, iyuray tayo basit ni auntie, pastor. Habay sister, napangkano, napanakang kinasarita ni Manong na. Ay ano to? Yan ni Madam Villegas, kani Manong na, ada di Amerika. Napan ni Madam Villegas, ada medium kan ni Madam Villegas, puteta na. Kinontrak ngayon si Gida, kakabsa. Tilang agus usar ti medium, dagiti tauhan ni Satanas. So nga na umay ka na kayo, kat agusar dati medium, no masaksakit kayo, kat ikararagda kayo, si api nga nagsakit ka, sino na may kagapo, ibaganan to di kabsana, wano di karuban, ay agapa kayo itong agkaruban, mangkukulam kagayam karubak ko na. So please, hanyo nga awatan di gijay kakabsat, hangos usto di gijay. Kasi ti Espiritu ni Apo kakabsat, ti Espiritu ni Apo Dios, mangpabilag. No, that Espiritu ni Apo, iti nagbabautan, hala nga mang pabilag kakabsat. Usto nga mirakulo ti maaramid. Hanlaan nga mangagas, iti sakit nga physical, nang nangruna agasan na, ti sakit nga na espirituan. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So kitaan tayo kakabsat. The church aflame from 120 members to thousands of members in the first century. They had few of the things we think necessary today. They have no printing presses or media ministries. No, they don't have. Not even church building. They don't have church buildings. But they have synagogue. So what did that early church have that we need today? Dahil iti pagsasaritaan tayo. Anya kaditi adda kadakwada nga isunga kasapulan tayo iti agdama nga panahon in the now generation. Anya ti adda kadakwada nga dapat nga maadda kada tayo. Laglagi pun tayo kakabsat. In Isaiah chapter 40 verse 7 and 8. The people are like grass. Tigiti tataw kas dalaruot. Tiruot magango. Tisabong malaylay. Ngam tisaon ni Apo Diyos. Mataginayon. The grass withers, the flowers fall, but the word of God stands forever. The power of the gospel will never be changed. It is the same yesterday, today, and forever. Glory to God. In Acts chapter 4, verse 31 to 33, dati iti teksto tayo itata. Basit lang ti mensahe, kisong at atidug sa pa di introduction ko. First of all, noan niya ti adda kada ti New Testament church nga masapul tayo in the now generation. It was a praying church. It was a praying church. Verse 31. Acts chapter 4. Verse 31. I-flash mo, ma'am, brother. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. When they had prayed, kalpasan na nga nagkararagda, naging ginit ti lugar nga ayanda, kagabsat. And they were all filled with the Holy Ghost. And they spake the word of God with boldness. It was a praying church.
Both men and women prayed in one accord. Acts chapter 1 verse 14, doon po natin mababasa. Both men and women prayed in one accord. They prayed and were filled with the Holy Spirit, yung teksto natin. In Acts chapter 12, idinaibalod ni Peter ang natinaramid ti church. They assembled together and pray earnestly to God to intercede Peter who was in the prison cell. Idinabalod ni Pedro, dagiti miyembro ti simbaan nagmaymaysada nga nagkararag in behalf of Apostle Peter. Acts chapter 12, teacher. They prayed together in one accord. What was happened to Peter when the church prayed? Imbaw ni Apo ti anghel na. Diya unag iti prison. Nakasikig ni Peter. Note, nakasikig nga maturog. Kunana, ti anghel tinugkik na iti bakrang ni Peter. Peter, bumangon ka. Agbado ka. Nakausog. Apay. Di nagbaludan daking kuha na kakabsat, hanga gagangay nga pagbaludan. Bartolina, napudot. Maximum security compound, dyan ang ikabilan da, Bartolina pa. Ada talong arwangan. Maysa, duwa, talo, then di pagbaludan. Tunggal ruangan, ada upat nga soldado nga agbantay. Grabe. At midnight, maturog agururok. Tinugki da di bakrang na. Bumangon ka, Peter. Agbado ka. Siyempre napudot pima na yan. Bimangon. Nagbado. Isuot na ti sandal na. Rimwarda. Ijay. Pagbaludan. Note. Iti pagbaludan. Haan nga pagbaludan para kini Apo. No ti Kristiyano mabalod. Gapu iti panangas kasaban at ibanghelyo. Di pagbaludan kat awan anyaman na kini Apo kakabsan. Imbaon na ti anghel. Rimwarda. Aging gana ijay. Ruarti. Syudad. Kaya da Ruarti syudad. Pimanaw di anghel. Ingka karigi kakabsat mo. Dada di agkarkararag. Hindi na pan nagtugtog ni Peter. Diyan dang agkarkararag. Ada timmanaw. Sino dayay? Sino nakakita kini Peter? Nagtugtog-tog. Diyo among kakabsat. Acts chapter 12. Imbaga na nagan na. Di makaibaga ka danto premyo na kanyak. Tatta kakabsat. Kunana. Ni Pedro dayay no nakabalod. Ay, nagtarayaw, napandiayan di, kakadwa na nga, agpi-prayer meeting. Siguro, napan siguro di CR, hindi ko nadagtugtog, baga na mo nga ni Peter, ay, alaliya ko na nang kakabsat. Timarayan, Sister Dele, timaray. Anta ni Pedro, alaliyang samod ka nakabalod ni Pedro, apenda jerwangan. Kita nyo kakabsat. Impigpigsan ni Peter tinagtugtog ket imbaga na siyak dahito oy kakabsat. Pinastrek da. De binugwan da nagiti sugsugat na kasi linati-lati guda before nga pisok da ya pagbaludan grabe. But the church prayed together. Oh glory to God. Prayed with such faith that it made them bold. They prayed so fervently that the building was shaken. Naglagay po tayo kakabsat, prayer is vital if the church is to move ahead.
The church that is not praying is a playing church. The church is powerless without prayer. Even as Christians, a prayerless life is a powerless life. We can never overcome temptation in life without prayer. In the book of Acts, ginawa yan ng mga early Christians. In Matthew chapter 4, and even in Luke chapter 4, verses 1 to 11, agpadpadada. Before nga ti temptasyon kat imay kini Apo Jesus, He fasted 40 days and 40 nights. Nabisinan ni nabisinan ni Apo Jesus. Iti mabisin, imayon, iti manulisog. If thou be the Son of God, turn this stone to become munay. Apo. Kakabsa. DJ inaramat ni Satanas, kini Adan kini Eva, inaramat namot kini Apo Jesus. The lust of the flesh. But Jesus was filled with the Holy Spirit. Amen. So, na-overcome ni Apo Jesus. Isong imay ni Apo Jesus. Imay dito ilubong tapno ikasta ni kanatay iti ehemplo. That we should follow His footsteps. So it was a praying church. So pray without ceasing kuna ni Apostle Paul. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Ang kanayon tayo kadinga karkararaglat na kakabsat. Amen. We need to pray every day. If you want to grow in faith, pray every day. And you grow, grow, grow. Bagam kinatakaabay mo, di kagsatsadot nga kararag kabsat. Tapi kumta abaga na, di kagsatsadot nga kararag kabsat. Amen. Palakpakan teman ni Apo. Number 2, it was a loving church. Agin nayat da. Timaysa kan maysa. Love caused them to share with others. Love enabled them to give to those who are in need. Love enabled them to put away their differences. Pambarakon. Nagimo odeta. Di nakpay padigwan no naimas ti sidana, no marunggay ti sidana sanak padigwan. Kawan mo diguna nga minji adobo kasano nga padigwan na ka. Kaya marunggay ka da diguna. Hello. Ada nakita ni Sister Belia di Calman. Idi na pang kami nagdalos ije lote tayo ije pangil. Ada nakita na nga prutas. O pati suli na nga prutas. Nagtubo kakabsat. Ano nga tanga kayo dayto? Kunana. Sa medyo pointed je ubot na da je prutas. Ng kwadrado. Nag-ada tubo na. Ano nga tanga kayo dayto? Baka fruit of life ko na man. Kita ta. Ada nakitak ijay nga nagdalusan mi. Nati ada duwa nga mata na kin adang iwa na. Amo yun ona deye kakabsa. Sabsabot tinyog. Di ba? Ada sabsabot tinyog. Kung nakini Genesis, kitam tang iwa na ko na. Di mata na nakakasjay. Nagpababa. Sa jingiwa na ko. Di ba? Kita niyo yung sabsabot niyo. Katkatawan Genesis, iso para ibidyo mi. Di kalman, ngagdaldalos. Glory to God. So, nagmayad nga buyaan, nagiti, pada nga medyo senior citizen, ngagdaldalos di kalman, ta, dududwa young people nga imay. Kagabsa, puro senior citizen kami. Ay, hanggayam ni Joseph, ni Brother Randy, handagayam nga senior, junior citizen na kita. So, love united them. The first church, the early church, ti ayat isutin na magkaykaysa kadakwada. At dati kanta ko na, pag-ibig lang ang susi ng lahat, na siyang nagbubuklod sa ating lahat. Amen. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Kuna ni Pastor Sharon, ayat kat ayat lat takabsat. Amen. Let there be love between the church. Ni may sa nagamen.
Put away every differences. Amen. Love enable them to put away their differences. This kind of love will bring revival in the church. Glory. Isong ako na, kakabsat no, dayat itinagbabaetan. Oh, timan aramidin ni Satanasen, agimula man tiririn. Once nga dayat, ti aramidin ti kabusor, dahi ayat kayat na nga marakrak. Iso nga, pagriririyan na. Amuyo ti agimula iti riri. Proverbs chapter 6 verse 16 to 19. Ada pito nga banag nga makarimon kini Apo, may sa dijay agimula iti riri karigiti agkakabsat. No dayat agimon ni Satanas. Kasi ni Satanas, he is the God of hatred. Di ka man nagkatkatawa la. Kagura na, no? Dagkat katawa. Sapay tawan dito. No dagkat katawa, kaya nang asawon, agragragsak. Rejoice with them that rejoice. Kat no da agladingit, weep with them that weep. Romans chapter 12. Hello, nandyan pa rin po ba kayo? So nga ti kabusor kakabsat. Agmula ti riri, kari iti nagbabaetan, dagiti agkakabsat. Wala na pimpintas na di, relo na si ka. Nga ginatang ni mamam, ngam data relom. Ay na, naalalas data relom nga ginat. Ay apo ka para babae da, ka para lalaki deta. Alang mo pagpadaan, di relo ti babae, kin relo ti lalaki. Di ba, nagmadibuya na? Sino nagiti dududwa anak na doy? Sister Rosel, dududwa pala anak ko yung 3 taon. Ala na pimpintas ti cellphone, nagpadada mga iPhone 13 kat. iPhone 35 kuma, dangarod. Tilad dangar aramidin ti kabusor kakabsat. Kaya na lang ang mapukaw di ayat. Kat kunana di Matthew 24 verse 14, because 13 ko nakit di. Because iniquity shall abound, the love of many will wax cold. Matthew 24 verse 12 to 13. Paki-flash man, brother, no gusto dyan bagak. Matthew 24. Yeah, iso, kakabsat. Verse 12, because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that endure to the end, the same will be saved. So gaputi kinadakis ti ayat lumamiis. Isang ano dayat, madamdama o may ti kinadakas. Di Matthew chapter 13, ana ti ubra na, ana ay mulmula ti kabusor kakabsat. Haan nga trigo ti mula na, sisa niya. He never plant wheat. But he always planted tares. Kaslatro, ngempex. Dagiti arami ti kabusor. Kasla, amoyo dagi sisanya, kin dagi trigo, halos agpada dati kita ti bulong. Pero di bunga, han ngagpada. Kitain nyo kakabsat. Kitain nyo di Google, what is tares and what is wheat. Halos agpada dati takder. Di Matthew chapter 13, idi tiyempo ti panagapit. Apo, ibaon na kami. Tayong kami ikatan dagi si sanya. Yung kami ikatan dagi si sanya. Ang anak ko na ti Apo, bayan nyo. Bayan nyo. Tayong ti kamaudyan ng aldaw. Ibaon to ni Apo, dagi angheles na, umunan to nga ruputin da dagi si sanya. Sadan to itapwak, ijay, apoy. Adan to panagngarenget, panagsangit, kin panagngarenget, dagiti ngipon. Numapanak impyerno, awang ngipon kong gangarenget, tupula kitan.
Di damo manalipatan damo nga ni Apo Dios ket man nakabalin in the twinkling of an eye kompleto tangi po mo nagpipintas isuntuog nga riyot. Awan dito gajay. Amen. Love begets love. Mamati kayo kakabsat. Ngayon ada na isurat ijay Revelation chapter 2 verse 4. Kay ayon ni Sister Bel yung bersikulo diya. May kabesam, sister? Wow. I have somewhat against thee because thou hast forsaken your first love. Yeah, Revelation chapter 2 verse 4. Nevertheless, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. Adanayon na deta. Repent. Repent. And do the first work. Agbabawi ka. Lagi pom no ayno nakat nagam kat agbabawi ka. Tanusaan, umayak kang ka. Amadaras kat ikatag ti pagsilawam, ijay nakaisaadan na malaksid no agbabawi ka. So yung first love natin sa Panginoon, napukaw ka di. Idi kwa kay ayo tayo ti agbasa ti Bible, ngamitatan, cellphone latan. Idi kwa kay ayo tayo ti agkararag, ngamitata, no agkararag tayo, thank you Lord for this food, you are so good, in Jesus' name, Amen. Mabisin una yan, iso nga kasi ti kararag na napagbiit. Sa bagay, maya latamot, ba't tinas ka nagkararag? Nagida dumamalipatan da pa agkararag. Before nga tumaray jay lugan, timaray latan, wala lang. Into na disgrasya. Apo, apiti na kami si... Pabasulong man ni Apo Diyos. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct thy path. Amen. Ngumno da do, maore pa agkararag tayo, dumtang malata ti disgrasya, at panggap ni Apo no apay. Amen. In everything give thanks, for this is the will of God concerning you. Lastly, it was not only a praying church, a loving church, but lastly, it was a witnessing church. Iti verse 32, iti Acts chapter 4, Acts chapter 4, verse 32. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things in common. So kunanad to'y kakabsat, the multitude of them that were believed with of one heart. One heart. Awan sumal salungat. Danag ko na. Dingdinggag itay. May isang pastor nga gayem tayo. Kuna anak ko, nagwapo kaya, please, walang kokontra sana ko na. Uray talang, kuna na. Nandiyak ibagbaga day nga, siyak day niya, kakabsataan, na buyak kidati may sakadwa tayo. It was a loving church. Now, it was a witnessing church. Sa verse 33, and with great power. So what did the church have that we need? Not only praying church, loving church, but a witnessing church. With great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. They all spake the word of God with boldness. With great power have the apostles witness. The Great Commission, fresh on their minds, go into all the world and preach the gospel to every creature. Make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Adda ijay panunot da, kinjay puso da, about the Great Commission. But now, the Great Commission became the Great Omission, said to say. Why? Christians in the now generation, they are ashamed to preach and share the gospel.
But Apostle Paul said, as my conclusion, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, first to the Jew and also to the Greeks. Hangko nga ibain, ti Ebanghelyo. Kung nangarod ni Vice Mayor Albert Chua kanya kakabsat, nagtungtungtung kami. Mayat patungtong mi. Intunukan, madamdama, isingit ko ti gospel. Amoy ti kunana kanya, ganan na di abaga. Pastor ka nga talaga. Talaga nga kaya mulat ang i-share ti gospel. Kung sir, sinungod mangibaga ti gospel king kanu di siyak. Amen. Glory to God. Ori ni ex-mayor kakabsat ni Jeffrey. Ibaga alat na ti gospel. Sino mangibaga kadakwada? Mabaina ang mangibaga. Mayor. Apay sino ko man ni mayor? Hanga tao. Amen. Iso nga dapat maadda kada tayo. Daytoy, espiritu ni Apo. Tapno siya, sino man nga tao nga makasarsarita tayo, mabalinti nga i-share ti gospel kadakwada. Share the gospel to your students. Hello, teachers. Aduda, there are some teachers here. Share the gospel to your students. Share the gospel to your office mate. Share the gospel to your friend. Pray for them. Love them. Amen. Hallelujah. The call to witness sounding in the hearts. All were reaching out with the gospel. Lahat po sila. Kakabsat, we have the gospel because of the early church. Naadda kada tayo ti Ebanghelyo, gapu karigi ti imununa nga miyembro ti simbaan ni Apo Jesus. Naturod da, tada ti espiritu ni Apo kadakwada. Hana tayo nga inikan ni Apo ti espiritu ti kinatakrot, no di kat kinaturod. Amen. Ti issue ti gobyerno tayo, grabe. No daduma, makipagsarita tayo iti negative, but amin-amin dagitoy resulta iti basol nga namunganayan iti harden ti iden because of sin. The sinful nature of man. Kat adda deta nga sinful nature iti tao. Kat anytime deta nga sinful nature kat rumkwas kat agaramid iti basol nga haan nga maiyataday iti sangwanan ti Dios ken ti tao. But the early church kakabsat, they prayed to God. They love each other. They love all the people around them. And they speak boldly the word of God to all the people around them. Iti verse 6, iti chapter 17 in the book of Acts, the early church, they turned the world upside down. Nagsaknap ti Ebanghelyo iti interemente nga sangalubungan kunana iti Acts chapter 17. Napan iti Europe, napan iti America, napan iti Antarctica, napan iti Africa, lahat-labat, imay dito Asia. Napan iti Canada ti gospel. In Acts chapter 17. Kitain nyo kakabsat. They turned the world upside down. Basahin nyo di Acts chapter 17. Ni, imay da dito yan. Nagito yung nga taon. Nga isuda. Kita nyo, di verse 6, they turned the world upside down. Imay da mo dito yan. Detan ah. Why? Because the Holy Spirit used them mightily. We need the presence of the Holy Spirit in this church. Amen. So ni Apo Diyos kakabsat. Timang bendisyon tunggal may sakada tayo. Rumor tayo dito, be a vessel of the gospel. Ibagam kita kaabay mo, be a vessel of the gospel. Tumagdar tayo, kakabsa. Agyamyamang kami, Apo, ti sa umitang aldaw. Wana po, pinanaknakam. Nga tipan na kay kaskasabat, Ebanghelium o Diyos. Signs and wonders will follow them that believe. In Mark chapter 16, Lord,
You will cast out devils in my name. You will lay hands on the sick and they will recover. Lord, kasanunto ti pamati digiti tao na awan mang manggaganda. Santo nga mapataod ti pamati da apo, nuhanda nga manggagan ti ebanghelyom. Ket ti makai-share ti ebanghelyom apo, digitoy tattaom apo, iti reto yung iglesia nga nakaammo ti ebanghelyom, da kami apo ti mangi-share, kideta apo, karagiti sabsabali. For faith comes by hearing your word, Lord. And we are saved by grace through faith. Agyamyaman kami apo. Aramatom tunggal maysa. Into no Domingo apo halang dato iti bilang mi apo. Ket makaawis kami to kadi kadagiti sabsabali apo. Tapno ti kasta ket kadwa mimut ida nga mangidaydayaw ta nasantuan anagan mo. Italo ko ken ka apo tinalpas nga panakikasabat ti saom. Lord, ituloy mo apo nga parswaan kada kami tinasayat a puso. Inasayat nga espiritu ti uneg mi. Ti ayat adaagan na ti aming nga panakaawat. Agari ka di akang kanayon ti puso ken panunot tunggal maysa. I-bless mo apo tunggal familia nga representaan mi. No daman nagiti masaksakit apo. Yun nat mo taman nakabaling nga imam kadakwada. Agasam ida. In a special way, Lord, ti kabsat ni Sister Lydia apo. Lord, anyaman ti cause di pan naka slight stroke na Lord. Agasam kadi apo ni Brother Nanding. Italek mi karita man nakabaling nga imam. Ken amin di kita ayaten mi tibiyag apo. Nga dan itian anayon Lord. Lord, hanla nga agasam dagiti physical abagbagida. Isalakan mumut ida apo. Italek mi ken ka apo dagito. Itinagan ni apo mi Jesus detiting It's kamdawa. been so great you've been able to join us in this Sunday service of United Christian Outreach Ministries Incorporated. I hope that your faith is filled with the Holy Spirit. If you have any prayer request or if you would want to connect with us, we are happy to talk to you in our Facebook page at United Christian Outreach Ministries Incorporated. And together, let's all make Jesus famous. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.